Ophinza kwaba inhloko kodwa mbukeli isihlelweni Litsini Libandla. Ehlelweni sikhulumisa indzaba yelithando, indzaba yabo Valentine. Siyathi ukuthi Valentine besinayo evikini lephelile kubemnanzi kwaba nje ya. Ngosami mbukeli ke namuhla ehlelweni sikhulumisa sinebantu labasha. Igama lami Nkosi Mbuyisa mbukeli sihlelweni lakho siyayibuka nje indzaba ukuthi ingabe abantu abasha bona bayigubha kanjani iValentine nangabe bayicelebrate. Mbukeli ke angihambi ngedwana ke ukhona la siswami eBukhosi Dlamini ngumfundi weBcom lapha eUniversity eMathapha eUNSHA. Ahamba edwana uhamba na Derek Mbatha naye ngumfundi we-social science lapha eUNSHA. Angicela ngawe my sister anguvusele ninjani? Ngiyavusela. Libito lami ngitebukhosi ngaDlamini njengoba bosochazile. Ngifundza University of Eswatini kwaLisukU campus ngenda umnyaka wami wesibili kaBcom. Ngisinzisiwe ngasitwa inkosi ngasinziswa ngikhonda esontweni Jesus Christ Empowerment Center phasi kwamfundisi make Gcebile Makhanya. Amen. Angivusele nake Sibingelele Mr. Mbuyisa njengoba bosochazile ibito lami Derek esabelo wakambatha ngifundza khona lapha eUniversity of Eswatini kwaLisukU campus. Siyambonga uNkulunkulu mina ngiyasinzisiwe nami uNkulunkulu ngendlela umusa Kristu umphili impilo yakhe wangenda nami Nkosi yami ukuthi ngibe ngabanye labaphilako kuye. So ngekukholwa ke ngikholwa eItlis Wings ngaphasi kwempostoli Charles Samnenge. Siyabonga siswami sesivele singene kuyo indzaba yeValentine. Ngabe vele ini Valentine according to your understanding? iValentine kusuke kulusuku ngenyanga yesibili kuthiwa inyanga yothando. Lapho abantu bangahlanganyela nalabo abathandzako to kuveta uthando lwabo kubabonga for kuba etimpilweni tabo. Yes. Ngabe ungathini mina ke Trena mayichaza njani iValentine? Yebo nami ngingasho ukuthi lusuku lapho khona abantu bakhona ukubonakalisa luthando labanalo kulomunye nalomunye. So lusuku nje lapho khona ungabonakalisa luthando bebantu emakhadi ongabapha bona wabhalela impiko longafisa kubabhalela yona ubaphe lento timbali ongafisa kubapha tona ngekubabonga ubakhombisa ukuthi ubatusa kangakanani futhi ubathanza kangakanani ukuthi bayingcenye yokuphila kwakho. Uyavela mbukeli abantu abasha abakhuluma lapha ukuthi upha abantu tipho nami nje bangiphile imbali mbukeli uyayibona yinhle kakhulu. Ngabe Nkosi yami my sister bantu labasha bangaligubha njani vele lelisuku nalele Valentine? Kuthi etikhathini letinye ngikhanza ukuthi abantu labasha bayaphuma baye etindzaweni tengicebeleka nalabo abathandzako khanze bayophuma bayokudla bakhethele usuku ukuthi batolicitha nalabo abathandzako bantu laba sedvute nabo laba abathandzako bababonge kuba setimpilweni tabo. Yes. No, okay. Kuthiwa umuntu lomusha nangomuntu lomusha ekhaya kuleli langa leli labo Valentine ukhona imvelele kufune akubheke ukuthi ati njengoba lamuhla ku Valentine kufune mina ngithole something from somebody. Ngicabanga ukuthi leli gama lelithi kukhona lesingakubheka ma expectations. Kusho ukuthi ma expectations angasilimata kakhulu sibantu labasha. Nangabe kukhona nje ukuthi ngalokuthi lisuku leValentine nami ngibheke lokuthide nasengakutholi lokuthide lokuvela umuntu ukhanzakala ukuthi umoya wami soyadzabuka sengihlale ngilimele manje ngekuthi ngibeke iexpectation yami yaba high ngiditshele ukuthi nami kufanele ngithole lokuthide. Kanti njengemuntu lomusha usakhathalela kwenkosi kusede lokungako ukuthi ngaba nabo kungaba nabo nje kugadza ukuthi Nkosi yami
njengoba akusiyo kuphela phela inyanga yeValentine ukuthi sibheke ukuthi labathola tipho nabathandzana kuyinyanga yemthando uthando unexist kuphela abantu labashadile liya exist kithi sonke lesiphilako njengemaKristu sibheke ukuthi sibe bantu labakhombisa uthando ngayo yonke indlela so hawunaka kwendela umusa uNkulunkulu baba khona luvelako athi awunazi isipho ngeValentine ngiyakutusa nami ngiyakuthanza mfana kithi esisahamba kule ndlela ungavele usemukele bathi ungabheki lutho ngoba la ukwenteka sekungaveli kungakulimada ngosame ngiyakuva mina kethu my sister kunguwe nje nebabukele ekhaya wabosisi njengawe ukhona indlela lekufuna ikugadze kubantu ngabe mhlambe kubazalwane noma kubantu basekhaya ngifuna ukuvumelana na nemnakethu lana lothi kugadza kungaslimada kepha ngiyacabanga ukuthi nangabe kukhona la sebakuphe kona kuyinfo lenhle le kuyinfo lenhle wena umuntu ubongile akukhombise ukuthi uyakuthanza nawe ngoba uphila nebantu kutoba nebantu lobathandzako kutoba nebantu lobabongaka empilweni yakho kuyinfo lenhle kubo okay kuthiwa lapha iBhayibheli ikhuluma emagama amakhulu ukuthi umuntu lomusha ukhathalela kwenkosi le Valentine khamba njani lapho iyansi Valentine ayisiye ebantwini noma yani yenkosi yona khamba njani lapho ya lokuthi umuntu lomusha ukhathalela kwenkosi ngicabanga ukuthi ngeke siku-apply kangaka ku-Valentine's Day because it's inyanga yemthando akusinje inyanga yalabathandzana labashadile but njengemaKristu thine imvelo yethu sinemthando ubhekekile ukuthi silibonakalise kubosisi wethu lesikhula nabo emakhaya sibonakalise kubomake wethu kubabe wethu so nathi ilanga leValentine ilanga lelithando liyasithinza ukuthi sibhekekile ukuthi sikhombise imthando kangqono futhi thine njengebazalwane ukuthi thine sesinendlela futhi sesikhombisa umhlabathi ukuthi mbambamba uthando luyini ngekweqiniso ngoba lithando lethu akusilo nje lithando lehamba ngenkani kuphela but ngivangathi lelanga leValentine lingaphindze libe sisito ukuthi emaKristu ukuthi sikhone ukureflecta ukuthi iBhayibheli belisichazele ukuthi yini lithando likanjani uthando lilithuba lelanga leValentine ukuthi singakhona ukukhombisa uthando emhlabathini wonke jikelele njengebaKristu kuze ukuthi labo labantu abangathandzeki babone ukuthi awunangembala uthando lukhona futhi uthando limqokwa futhi uthando liyamphilisa nanamu bekasavela ngathi akasafune kulahlekile cha ngiyeva kuyasho ukuthi vele ungengameli ngempela leadership my sister lapha nje masikhuluma ngayo lenzaba yelithando ukuthi umuntu omusha ukufuneka ukuthi sikhombise lithando sibantu labasha ngiyesibone mhlambe kulabanye emabandla noma labanye ekinye indzawo kwanza ukuthi abantu labasha bakha ama projects etside kusita abantu ngale khathi leti ngabe nini yakwenda iloko ukuthi nje mhlambe noma kunyanga yelithando yasisite abantu mhlambe labahluphekile noma bathi something noma ke nibe abantu nje labasha nifike nicenzele abantu abadzala lapho kanjani hamba nenda kanjani lapho sisi kusengakabi khona lapho sikhetha khona le nyanga kuthi ngoFebruary inyanga yelithando kungikhathi sitshengisa senda ngathi nema initiatives la kanjalo yes kulungile angentiwa ngoba vele ngekwemvelo yethu kwemKristu sesivele sesilithando luthando esinayo enkambeni yethu alisakhethi inyanga asisakhethi lilanga luthando sesiliveta kuwo onke emalanga keja kuleli usuku no bese ngaka okay my brother ngangombuto lona lefuna ukubuta wona mayelana nale Valentine isikhathi esiningi bonakala ngathi bosisi labakhatha tindvo kakhulu from bobudi ngabe ungathini lapho wena budi babanika nabo sisi noma ninika bona kuphela letimbali nabo konke letipho yebo lokwena ukuthi kube kanjalo wena bhuti wami ngekwemvelo ngoma ngesimiso saNkulunkulu
invoter yayidalelwe ukuthi ibe provider ukuthi So, kumele akhona provider for the family a provide security a provide strength sakhe a provide nemthando lakhe lemsacrificial njengoba luthando lithi thina madvoza sibuka Kristu lokwehle ezulwini thina singumhlabathi bekude lesingamnika bona bathi washiya izulu emhlabathini angekathole lutho emhlabathini wethe emhlabathini lekede lebeka nako umhlabathi kumnika Jesu waba wasacrifice impilo yakhe wayibeka phasi ukuze ukuthi nali ibandla ntaba khona namuhla ibandla selingathola kuphila so kuyimvelo ngekumisa kwaNkulunkulu ukuthi a man must be able to provide so la nkosisi ukuthi qhaza baku receiving end ukuthi bayamukela bona kwamiswa uNkulunkulu vele ukuthi kuba ukuthi niyanite inkinga ukuthi animukela lutho in most cases ngikhipha kuphela ngiyakuhamba kwesikhathi wena budi nanekushintsha kwetimiso nyalo kwemhlabathi nema standard uthi kathi vele umfati bengamele ukuthi atholakala semsebenzini ngoba labesifazane lephana ngekushintsha kwema international standard bafati sebasemsebenzini sebaba nayo imali sekungaba khona vele ukuthi singobhuti manje ngekuguquka kwetinto sesingabheka phela ukuthi awusisi nangabe nawe uyavela efastelweni so ngaletha phela lokho lokuncane nabubonge kuyivalentine because uthando lithi in two ways and everyone nakangena ethandweni ukuthi I am here to give ngitopha nalona uteletopha so kukunaka kanjalo ukuthi phela hawu nangikhokha nami nasisinyalo sangakhona ngekushintsha kwetimiso temhlabathi ukuthi hawu nabo sisise bayatholakala ababamba ifollow lapha nabanye bashayela sikhuluma into betikendeke banvulo kanti setinto letholakala nabo manje ngiyabonga kakhulu mina ke bukele ekhaya uyativela lapha abantu labasha bayichacha lenzaba elithanda uthi phela hayi asithole nathi bosisi asingahambi kuphela sandla kodwa asibuye nakithi siyabuya mbukeza nje yakho netidolo Ngobukele sonke lemsakazo wakho Eswatini TV. Sahlelene nembukeli Litsini Libandla. Siyathanda nembukeli kubonga lapha ekhaya kusibukela la sibukela khona babona ukuthi ko YouTube siyabonga kakhulu sibhalele ngembukeli tihloko nafuthi sikhulumise sikhulumisa indzaba ye Valentine lebesinayo evikini lephelile siyayibuka nje mbukeli sibuka nebantu labasha ukuthi ngabe bona ngalesikhathi lesi baba kuphi angihambe ngedwana ke ukhona Dzadewethu Tebkhosi wakadlamini umfundzi weBcom lapha eUNSHA uhamba na Derek wakambatha naye umfundzi we-social science khona eUNSHA abafundi laba ke mbukeli bayakholwa lapha ku-SCM Dzadewethu nasiye titolo besikhuluma nje indzaba ukuthi kuya ngani ukuthi lesandla sibonakala ngathi siya ngalanga ngini kuphela mhlawumbe ngayilobola nawe sisi lokuthi sonke lesikhathi kubonakala kunikwa nini letipho neletimbali but asiboni nasemnika labo bhuti ngicabanga ukuthi kwentiwa ukuthi ukhanzela ikhathini letiningi bosisi bayathanza kuba on the receiving end kuba kumukela tipho bayathanza kumukela tipho angicabanga ngesikwakhona angicabanga ukuthi bekufuteke kube njalo but ukhanza ngekuthi yinfo labayijabulela kakhulu bosisi more than bafana or males kumukela tipho so ukhanza ukuthi now nasimukela leli ngathi nesiko leValentines bekwadiwa ukuthi vele ngulama males laniketa timbali ngulama males laniketa emakhadi o lahlela lo suku lolo nigoqe tandla nje nina akufuteke kube njalo ngicabanga ukuthi kufuteke kube two ways because luthando lisemkhathisini webantu not a one way now uthanza umuntu naye kuna something uyakuthanza back so angiboni ukuthi kunenkinga yekuthi nabo sisi baphe cha ngiyabonga Dzadewethu mina kethu mhlambe nelanga lamhla ka 14 February ngabe lingaba yingoti njani umuntu lomusha losengakathathi njengawe lingaba ingoti nje
ikakhulukati nangabe umuntu lomusha akalati ukuthi ilithando ngoba phela kunanaba kukhanzakala ukuthi kuyaphambanisa emkhathi sinolithando nenkhanuko so ngekuba lo bututela kwalosuku lo konke lokuba busy kwalosuku ukuthi wonke umuntu ubhekile manje ukuthi ungathi angaba nalathanzana naye edindzaweni letitside so khanzakala ukuthi ngekunakhona ihlukanisa lithando nenkhanuko hawo sokhanzakala naye ukuthi sosetindzaweni lebengamanele ukuthi abe khona ngenxa yabomnanzi ngale excitement yesuku leValentine so kanti ukuthi nakuleto tindzawo sekungakhanza ukuthi sekwenteka tinto letingathi nakasavuka ekseni so yamangala ukuthi awusengivuka kanjani lana Nkosi yami kanti iValentine itani umsimbo wayo futhi itani excitement yayo lokakhanzakala thina ngimlandzela nini lomusha sengakhanza futhi nangaqabanga kahle ngahlukanise emkhathi sinolithando nenkhanuko sengathi khanza sengotinde matima kakhulu ukuthi sengivuka ekseni sengiyakhala hawo musiyami ungingakhali bazalwane Tatsuwethu na ngiphinga ngobuthi lo mbuto kuwe nje intombi yakeni kunamalanga abo Valentine emalanga elithando ingaba ingodi kanjani nje empilweni yakho noma empilweni yasisi nje lokhona ekhaya ngiyabonga yathi kulenkufunzile ukuthi ekuphileni kwaKristu kude info lesidinga ukuthi siphume mhlawumbe siye eveni siyofunza ngakho lokufaka ekhathi uthando livili asifundisa kuto tonke tinhlangothi ngisho inhlangothi yelithando sinayo ema standards or ema benchmarks elithando or ema examples ngathini tibonelo telithando lesatshengiswa kutona Kristu I think kukhona 2 Corinthians la khuluma ngelithando ukuthi lunjani luchaza lo thando la Kristu lelithando lesinalo nyalo hayi lelithando lelikopa somewhere lelikopa ukuthi sathi sabona ngimabona ukuthi sabona ukuthi kuthathwa kuphiwana timbali so kulolu thando lwethu ke kuKristu kulo within kulama parameters elithando lwethu kuKristu lude ungodi kude lusizi kulo thando lelo maybe so ungabuka nasekwenteka ingodi ukuthi was it really le agape was it really uthando lwaNkulunkulu noma bese ku maybe a perversion of that love if you stick to what if unamathela kunakule kusho live loku predicate live ukuthi nali uthando lumnene lu kind lucabangela lomunye before kude ingodi lapho it brings liletha injabulo kuphela shothi umnakamba nje afuna uthando noma bekuphi utawula imali Hawo siyabonga my sister mina lethu kunembukelo ekhaya uthi ngalelanga la mhla ka14 wathola umuntu wathi lo muntu uyamthanza ngalanga la leValentine shothi kwaba mnanzi kwaba nje kwaseke akudlula lelanga lela mhla 14 umuntu wasuyamshiya inzabe ethandwa isateko ngabe ungathini lapha yebo shemu lesingaveta nje ngoba bekakhuluma nje step course lana uthi kahle bantu lakuze ukuthi bakhone ukuthanza bathi nokuthi lelithando liyini sothi live la uNkulunkulu lelikhonile usinika ukuthi liyithando kule verse la likhothile nje tekhosi kulo Corinthians chapter 13 lithi lithando alifuneki kwalo lithando limnene luthando liyabeketela luthando futhi it seek the good of the others so nangabe wena wende kwangena nemuntu lebekashiphi yakuthanza laba bemaGreek bathi nabaqhaza inhlobo telithando ndawuveta nje mabili baveta iEros le-eros lethando lekhanuko the sexual pleasure lo ikhanza nasetinkukhwini nasetinjeni nasetinkomeni itiya-expressa ini iEros bese sekuba nale agape le agape is the God kind of love. Lethando laNkulunkulu is the sacrificial love. Is the love that is not situational. Alihambi ngetimo ukuthi namhlanje 14 February ngawuthanza kakhulu kwaba 15 February semphinze ngenyana so kusho ukuthi lo muntu loyo bekangamthanzi lo muntu lo wabese sothi nakusa nje soyamshiya bekangamthanzi ephaka bekamhawukela that was eros that was not the agape the God kind of love but it was eros lethando lenkhanuko the sexual love the sexual pleasure and after that nasokwendile lokho so khanzakala ukuthi sewenele sewuzawamthanzi kanti lela uNkulunkulu kuthiwa libani
lijulile ledlula lwandle ngeke uzukhona nekuleqa ngeke uzukhona nkosiyami ukulimeja ukuthi deep engaqini into lengaqini that is the love of God. So ukuthi lo muntu ukuhamba ikhathi udaqhubeka umthanza ungabe nje lekaqhaza athi uyivelo yethu ukuthanza kumaKristu asithanze nga 14 February ukuthi nje no 14 February sekuthuba njengoba live nalo lithi inyanga yethando uthi neke simaKristu sesithi sesiyangena kula inyanga nayi live lempisi sizama ukukhombisa kulive ukuthi yini uthando leqiniso as believers. Ngiyabonga my brother siswethu eBhayibhelini kunamagama la mqoka kakhulu labhala umbhalo weBhayibheli uthi akubebede umuntu lotselela kusha bakho njengemuntu lomusha ngabe vele kusha bakho kungatseleleka yini in the name of Valentine. Ngicabanga ukuthi indlela lo approacha ngayo lo lusuku kungaba ngiyo lesho le phendvula lombuto. In the sense yokuthi uyakhanza ngesuku ngibekise ngesuku la Christmas okhanza ukuthi umuntu usoshonile soshile ngenxa ye kuba negligent. Akusho lokho ukuthi lo lusuku lekutitfokotisa ni celebrate usuku lekudala kwenkosi belulibi or bekungasilo lekucelebrate keja lo muntu so usuke nale usuke nge perspective usuke ngembono yekuyowenda lokubi ngale usuku nakhona ke ngakwe Valentines lusuku lwethandvo ngeke lube lubi lekuletha lokuhle uthando luhle and kuthiwa God is love. But ungakhanza ukuthi umuntu so ukhweshile kuloko so uphume ngendlela la nasi singemakholwa nasi celebrate sigubha even iValentine's Day akuphume lokuthi singemakholwa si approach the day ngebukholwa si approach the day sithethe lama principles or sithethe inature yethu asibese sesiyakhohlwa ukuthi asikholwa bese say Valentine's kuvulekile. No, our nature or the principles we live with, the values kuthiwani imsimeto lesimekiyo singena nabo kulo Valentine's celebrate kuko lokho. Abayisebonga my sister umnaketho mhlambe emagama lo ngaphosa kumuntu lomusha ekhaya ngalamalanga abo Valentine kunanyanga yelithando. Siyabona kakhulu emaphepheni sibona abantu nawuvula sebabulelene laba bebathandzana bagwaseni bebathandzana njalo badle poison sekwendeke naku kanti abantu laba basebasha mhlawumbe amagama ekubayala nje kuyala nekukhuthata nje kubantu labangangabo kodwa. Yebo ngingagcizelela lenzaba ukuthi bantu labasha abaqhubeke bahlale kuNkulunkulu kuze ukuthi batawukhona kuba nekuqaqiseleka ngethando leqiniso. Live la uNkulunkulu lizvetela ukuthi kodwa iqaphela timushe letincane tiyasona sivini. So lo ngaqala ubuke kancane Nkosi yami ungabona ukuthi kutawukhona kuyibhubhisa impilo yakho. So uma kuNkulunkulu nekuba rooted kuKristu lokutawukwenta ukuthi ukhone ukubona lokulithando lelilo leqiniso inze ubone naloko ungagcine ukufake emotini. So lengakusho nje kubantu abashaya bakhona emakhaya let them be rooted in Christ. Abakhe uKristu babe letimphanzi bajule kuze ukuthi batawukhona ukuthi noma ngangibando saba approachako nangabe Kristu ahleli lapha kuwe Kristu utawukhona ukuphi wisdom akuphi inhlakanipho because live besitshelile ukuthi kuye kufihle emagubhe lwati nemagubhe kuhlakanipha. So umuntu lomusha nje lokholwa ngathi umuntu olibele but umuntu lohlakaniphile lona wisdom of God and the wisdom of Christ. Nekwenda kanjalo uyakhona ukuthi noma usuku leValentine enjena elimatela abanengi futhi likuhamba nalabanengi kepha yena ngekuthi he is in Christ and Christ is giving him wisdom ukuthi ende ma wise decision ema decision latawukhona kuba nemthelela lomuhle ekusaseni lakhe. Uyakhona ukubona ukuthi hayi man lokhu kona ungathi kuvela ngathi kuhle but ungathi kunemsiyalo lemanyeva lapha egcineni bese soyakhona awukusubatha athi no akubalekele lokho njengoba bashidweni futhi let us free from youthful lust sithi balekele tinhanuko tebantu labasha lokho sitawenda ngenhlakanipho levele ezulwini hayi ukuhlakanipha kuthwala emhlabeni. Hayi siyabonga manje siyagcina phambi sandla ngeva ukuthi sasingena emoyeni nalamadoda lesinawo. My sister mhlawumbe nawe amagama lo ngabhekisa nje kubo Tsatse
labangangawe labasebantu labasha labanekusasa lelihle mhlawumbe labanye base-university labanye mhlawumbe base-high school kulamalanga lawa elithando emalanga laphithitela kangaka umuntu ufuna ukuthi iphathe njani kulamalanga lawa madini ngafisa kusho nedi ngesingisi ngisho stick with the word is safety live liyasicondzisa kuko konke kude la ungagwegwa khona ubusevini kuto tonke tinhlangothi ive ngisho kule nyanga lesikiyo na usevini you are in safety na usevini kukhanya ngeke utikhanze ustamplisha usekhanyeni liyakucondzisa usetindzaweni uwedwa likucondzisa ulikufundise how to relate even na the people around likufundzise the love lekungiyo yabo kude inkodi lapho siyabonga mbukele ekhaya umlathathe lethuba abonge abantu labasha lesibenabo lamhla la e-studio siyabonga kakhulu iBhayibheli engcwele lithi bantwana bebusha babamcibisholo esandleni selichawe asibe ngumcibisholo abantu labasha asikhombise lithando lelingilo sitibalekele tintfo letawucedza sivini sitibalekele tintfo letawulimata busha bethu siyabonga kakhulu nje mbukele ekhaya ukuthi ihlala nathi semsakazo tithombe ngapha ekhaya la usibukela khona ku YouTube siyabonga kakhulu umabona kutse wakho siyabonga qhubeka usibhalele ehlelweni Litsini Libandla ku Facebook sikhona na ku WhatsApp tihloko mfisa sikhulumisa emsakadweni ngaloko mnikani ukuthi ngosimbuyisa ngithi sala kahle mbukele boyihlehle hlanzelako usale kahle